کا بالا خوبتنی تماشاوان هیجا چه هاتی از سر لیره سوری اگر تی بیراوه ده سال 2011 دا یعنی بری که شر نافخوی لسوری دست پی بکه هر دلار که امریکی به 45 لیره این سوری بو و دمه زیده های کسی که دلار تو نبوش خو خلک زیده دلار ندیده بو یعنی شکل دلار ندیده بو دلار چه شکله دلار قد خبوجی یعنی بنا کار دلار هات با دیتن داویت نزندانه گوهرتن لسر نرخی کلو پلانجی بگمان چی بو یعنی اف بهابونا کو از بحث کم و دمه بازار همه بیجن استقرار تیده هبو سقامت گیری تیده هبو جبر کو زیده لیره سوری لهمبری دلار امریکی دانت کتو راند فو لی ایرو بنیرن چه بسر لیره سوری هاتی اب جارا دویمینه ده دیروکا سوری ده لیره وی ولاتیان لیره سوری راستی شکستنه که واقع گلکی مزنده نهایش خواهد تخمین بکن هر دلار که امریکی به 15,200 لیره سوریه حساب بکن جه 45 لیره سوری بویه 15,200 لیره سوری بخوازی نخوازی و که هر تشت لبازار روز آوای کردستانه و سوری بها کریه جارکدن بهای پرین سوری لبرانبر پرین بیانی بر بداکتن ایوه چه با آوای کی کو گهشتی 15,200 لیره سوری لبرانبر $1 امریکی باندورا وی یکی جی لسر نرخین کلو پلانو لسر لوو تفگرا بازاران هیه زیرین گرک جناف بازار قامشلو جتورا مدیای یارو داویرا بحسافی مجاری دکه که نرخ همو بونا لگوری بهای دلار تأثير بهابونا دولار سر باز روجابا نما قل كي تأثير قل كي هي باعتبار تسمح بين $6 سوري زيادة بوي كي بوي حملت الجمع بوي دولار تقورا كي بكر بدولار تشكا بكر بدولار تهر الصناعة بدولار تدراسي وتركتوري دقر بدولار حملت بوي بدولار ايه صنعتك هارك دستي ينادها بخد ماشين وضعي باشلي مديت السوق عملت وقتي حوالات بري عيدي بيتشخص حوالات هات ريوري واني تنبو ساعات ما خوش افخل كيماني جدرفك اشتكا از بيخي سري صدينوت جهلي خورت شاندن واني كاري اهلي خورت كرن وباش بو گلک مالبات پشتا خواه بوان پریان گریدیدن کو جدروی ولات جوان رتی نشاندن لی مرووی کو کساکیوی لی دروی ولات نبه یانجی موچه ایوی نبه روشاوی زحمته وكيدن ايه كسكي بينات تنبو صنعتك دستي تنبو قلكي بهاي سري صدي نوت شخور كارت كند شخولن ايه راتبي بي تنبو قالك زحمة شخور راتبي دولتي نما تشكيت كجر يعني قندراك يا مطرونك بيتي وهو تشكيت التنبو اللي بشكل عام وضع باشي وإن شاء الله موسم باشي وإن شاء الله خير به سالا پار وکه ایرو $1 به 7,735 لیره سوری بو اف جی تیوی واته کو ددما ساله که ده لیره سوری لبرانبر دلار بدو قاطان بهای خواه جدستایه خالد جمیل محمد روداو جه عموده ابوریناس صلاح الدین سیدا میوانه منه کاک صلاح الدین خیراتی روشا لیره سوری ایرو گلک خراب بود لجامو روش چاویه چه تأثیر لسر بازار کرد سپاس عبارت جبهه ساعت خوش خدا ام نه جروجيه در کتن جروجيه ده قال لك بازار ده ایرو اولو سیوا عندامه اولو جولات مسوق خاص دلار ده باره به 15,400 داد فرودن اوه به 15,400 ها 15,000 یعنی هر دلار که امریکی کاک صلاح الدین به 15,400 لیره این سوری هات فروتن هات فرودن و 15,400 وقت كلام كير او ذكرين جبروا ذكرين يعني دستور افروشانه شويه قال لك تاسيل بك قال لك تشي بابن بس يعني بروج روجير دركتي مقارنه قال لك بروجير ناب بس على روجير اسعار روجير خاصه قوش فروجه خاصه يعني قوش فروجه دروجيه ده غيابو 40,000 كي 42,000 ايرو
سوق سیوی که بود یعنی 10,000 کمی خضره وزه بود بس وقتی مواد دل مواد خورده وقت شغل شکر و برنج وان که تاثیر داره باشا يعني حر نها بازار بدولارك هيك صلاح الدين يام بالليرة سوريا كرين وفروتن بتشيا protein شوية كاشية في بجوك ليرة سوري بس دولار حسن كيف ليرة سوري بدوان يعني دولار أجي سمرو نافرن بس أو بدعات أخو مثلا دين مثلا 10 دولار 10 دولار شيء جديد يعني داون صدق ما قش بالبري سوري باشا مثلا خلق چوا دبر جيانا خود كدنا بفي بهابوني ده والله وقت أنا ما بكون حمد خرج دافيات دبر خلقي قال لك كسر واج در بهابن اها أو كسر أو كسر جوار دشين أو جي يعني هنا كان تم دايم يعني قرشين هنا كان جانا دشين جانا دشين أولا علم أبوريد بيعنات عنات أمنا حسبين تشكي ثابت يعني تشكي بردوام بس يعني كاك صلاح الدين ها بيوستيا مالك يعني مالباتك مثلا مهانه بتشقص دولار يعني بحث دولار بكنش بالكو تقوت يعني حر دولار امريكين ها ب 15400 ليره سوريا مالباتك بتشقص دكاره خو اداره بك بابس مرود دخيا كرن إنه نقول علم 2400 لازمه يعني دورا 600 حتى 650 دولاري دابا وشيك بعيسه بس هنا كان يعني وقت مليون كيسين كم مليون كيسين هنا كان كاركرة دولة يعني مجبور بوي مليون خو بقدين يعني قصر نانو آف وشاي بعيشن خو بقدين خداندي فرق جداي مليونك ليره سوري يعني معاش مثلا چقاس الودري موچه نوچه انا ريفابريه مليون وشل هزار مليون 50,000 يعني في حدود 100 مليون كم كم يسد دولاريا كم يصير دولار پرش در و درباسی پرش در و درباسی روجاوای کردستان دبه فرا درباز بنا فرا درباز نحرك جاري خرط فرا ياخذ كي وقت جوار يعني اها هذا كان جوار دولار همان بها يعني بهاي دولار لحر جهه عينيه لا فرق هي جدايه مثلا ورطاع جانا في ورقه فرق صد ورقه فرق ورطاع صرافك جانا جدا بود هي يعني هم دو حز 4950 سردانی بود قال قاجوان نسيت كري وجبنا بفازو 50 فروشن بفازو 150 فروشن يعني حرك بشكل كده فروش بازار فرق کنترل صدقة. سر تنه کنترل سر بازار تنه كنترول هي بس يعني يك انا مثلا حبكي يقولوا باقي مدى فدي هي يعني قبل زرب بصور قيم زيادة مروج هذول فدي هذول نازك يعني ام كمانية ام تعديل تحملي انه ام نوانجلين هذول يعني خلقي ما وهي جاف شرم دكا خمنا كده بيجن عيب از چوارم ليگلي بكم نه از بجوا 5000 چی دیگه بکنم 200 دلار صرفانی یا 50 دلار يعني او پر پروژه انا عطا يا 100 دلار صرفين 50 دلار باشا وكيدن دمك الروجافي كرسان تفكرك باش يا افاكرني هبو في روشا ابوري وها كريك او تفكر زيده ببا يانجي قلس ببا بسكنه هما بيجا اما تقارب جدابا تركا هجومي روجابا كر جدلي صادقه روش اباكرني سكنيه اباكرني جد هرم احمد قال لك اباكرني يعني زيدري بيقول قال لك انا متعد سكني شقي وعند بعدين نايف تصنعت يعني بيكاري چاويا كاك صلاح الدين بيكاري هيا كرينا شقا يعني لا بيكاري بطاله وك عرب جيرد بيجن بيكاري قال لك جرى سيرفي ام سكن بيكاري بنجبر قال لك جرى بيجن بالدليل انه صدا خورت هرم دن الهرم عمل شغلا اها بس خلى لك هي شهادات هذا يعني جماعه خدي شهاده برن
گور شادی وان کار دسوانر بس کاری دسوا پرم کاری دسوا بس خلقت كبير يعني ايه محافظه دير ازوره وغير دير ازوره الجماعه شغل يعني مالاتا آوا گلک سپاس صلاح الدین سیدا ابو ریناس جه باجار عمودی ساعات خاص باص خوشتر